helai kan omna hi Walbeng Road Salem hnuai ani a win tlai dar ni le dar thum inkar bor vel khan van duai thla takin helai a hian bike le scooty an in tipal hla maya pakhatin nunna chana amuna boral hala koi khop maya accident anom le thina an soidan chuan lai vai truck hi nung lama tanga ron le pel tum scooty ron tlan ron le pel tum le helama tanga chuk thla bike hi anin tai ni om takania anin tai na khan scooty chu khaltu chu tlu in truck nuaya in barlutin truck hian achil zui ta ni in an soya chu tuna kan thlena report min lo pek dan ania koi khup maya amuna ka po chon lovin a boral hnala rap thakin poi khup maya he tlangwal tleirol ITI veng ni in matric pass lim antile ngala ti chuan a bike khal tu te ero chuan nalu tuk lo ni in an soya ti chuan helaya nim na anda analai hi thisen luang an chilna ani a koi khut maya hei tuna hian damdawi ina te in phur chhovin police te anon kala police en kolna hnuaya an chho to a helai scooty po hi check khop maya chhne khop maya hei a ke te po ti hian a he thei ani ti hian a he a koi khop maya ti chuan hei hi bike zop chu ani a koi khop mai van duaina thina lo thleng le thina lusun chung te thina tuar ta te kan tor puin kan laina tle maya chuan hei helai truck khaltu hi vai motor Assam registration ani a number hi an tilangi la vai emi truck khaltu hi kan va man chia lova an tlan bo nge police an la ti kan la hремai lova chu tuna helaya van duai thak taka thina tlangwal duam tak che sual na thlenga boral ta te chanchin poi khop mai he tlangwal van duina to ka boral ta hi ITI veng ani a ti chuan koi khop mai helai ITI hnuai kuari le mualpui inkar kha ani e nakina chanchin kim changle chiang jok ronda le kan tum don nia